I pozdrav svima ljudi, ja sam Neki Player, dobrodošli u novu epizodu. U današnjoj epizodi igramo jednu horror igricu koja se zove POTRIK. Zove se POTRIK SNAP. Ovo bi trebalo biti. Jeste Sunjer Bob horror igrica. Sad, šta se radi u igrici, to stvarno ne znam, to ćemo u današnjoj epizodi da otkrijemo. I prema nego što krenemo ljudi, ostavite like, subscribe, pišite u komentarima da želite da nastavimo sa horror igricama i malo nam fali do tih 500 subscribera, tako da se subscribe-ite. Idemo play, nećemo da gubimo vreme. Ok, spremni smo. Ovo mi se sviđa što smo radili. Nice, moje tu uvijek Patrikova kuća. Ok. Evo ga Patrik, oh my god. Si ti to zapustio, druže? Si ti trudan? Ti si bre trudan, da ću, šta ti? Treba da pričamo s njim, mi to nećemo naravno da to uradimo. Nego ćemo da idemo u kuhinju, Oh my god, tako je lepo urađeno, sređeno. Pravi kruh, alo, ti praviš kruh? Daj malo meni kruh. Ok, nice, uređeno malo lepo. Evo neka bre statuica. Vidite malo, možete da uzmemo, ne možemo. Fuck. Ok. Vidite što su slatki. Ovo mi se sviđa kad ubaca ovako u igrici. Kao sliku. To mi se sviđa. Ovo je ona epizoda bre, kad je Sunjer Bob i Patrik su išli po čokoladu. Ok, ne gledaj me tako. Što može kao da mi vidite 360 metra. Evo su njegovi roditelji, ok, imamo da pričamo s njim. Evo šta vam pričam. Ok. Ja tebi da očistim kuću. Let's start with the living room. Let's set the cardboard to the storage room. Šti bolest, šti retardiran. Znao da sam došla da budem čistačica. Sad trebam prebacim ove kutije u storage room. Gdje je sad to? Aha, evo ga, storage room. Gledaj što si ti. Pa to je bre ona lutkica, ona što je bila tamo. Kuhinja. Opet novi glad. Nice. I sad treba da bude horror igrica. Iskreno ne bi znam da li jeste ili nije, idemo samo da uradimo ovo što nam je on rekao. Znači ljudi, lajkati klip, subscribe. Vidite kako su slatki. Ostavljamo još 4 kutije, idemo najbrže to da završimo i ima da isključimo u igricu, više nikada u životu neću da je igram. Verujte. Mislim, realno. Tako da vidjet ćemo se, moj god. Jesi normalan? Ne, tako prepadaš. Nisam završio. Džubre jedno. Jesi još nam uplašio? Ne, u redu. Razbacam kutiju. Ok, u redu. Ok, nastavljamo ljudi. Imaš 2 kutije, mislim. Što razbacao kutije, lik. Džubre jedno pokvarano. Ti će bacaš kutije. Šta si preti, a? Što pijem se, šta mi se? Previše lik strašno i kako su uradili lepo. Ok, to je bilo to, ja mislim. Sada da pričam. Alo, gdje ćeš, gdje? Ok. Možda me zabavim. Si završio, jes. Ok, wait here. Bedroom. Ok, zvonimo telefon. Gospodin Kraba. Dužemo neke pare. Ok, ništa mi nije jasno. Ok, hvala. Mi su sad reći da je bili. Aha, treba da onda spavam. Mislim, spavao bi ja, kako je tako. Ok, možemo ovako. Ne, fuck. Ok, pređi ovdje. Aha, džubre. Uđi tamo, beži. Gdje je ovdje treba, gostinske sobe, idemo tamo. Džubre, jedno ste vidio kako kiriše mali. Neki je ovdje. Šta, nije ovdje? Aha, ovdje, bedroom. Ok, idemo ovdje. Ok, možda sam se malo izbečuo. I ova soba isto od peska. I ovdje treba da bude kao svetlo. No dobro, idemo spavamo, vidim.
Okej. Je to Gary? Je. Oh my god, evo ga Sundir Bob. A si ružan Sundir Bob. Ovaj peva kao... Mau... Oh, vidi bre. Uplušeni lik. Kako to Patrika? Sundir Bob peva, bra. Gary peva kao na sahranu, majke. Okej, treba go talk. Aha, treba da pričamo sa Sundir Bobom, on je ovdje. Da nije ovdje. Da jesam. Okej, Patriče, izvini, nisam teo. What are you doing here? Šta viš ti ovdje? Not under here. Go play in the kitchen. Okej, zatvori to. Idemo da spremimo kuhinju. Pa zar nije ona sređena? Čekaj bre, pa bio sam malo prvo... Oh my god. Znao sam, ona razbacuje, namjerno, da bi ja sređivao. Je li ovo Sundir Bob? Su ovo ostaci Sundir Boba? Oh my god, ljudi. Plašim se. Evo je ovdje. Đubre jedno pokvareno. Onda se pitam zašto to radi, pa eto zašto radiš. Okej. Šta je bilo? Ima neki problem? I just went out to clean the kitchen. Okej, zabagao mi miš. Mislio sam neko to. Ok, idemo sredimo. To što nam je rekao, treba sredimo. Đubre jedno. I to teleportuje se. Ja sam mislio bar da hoda. Kako gleda. Što ga ubijem životom ti. Ubi me. Da ribiš. Oh my god. Patriče, Sundir Bob je test. Oh my god. Sundir Bobe, što ti se desilo? Da ne pričamo s njim. Vidi se, sad je nas bacio u zatvor. Šta je ovo? Šta je ovo ljudi? A? Je ovo Ligeslan? Nekad mislim da jeste. Gary! Moji prijatelji. Ti si tako lepo svirao. Ostao je samo Sundir Bob. Okej, idemo da pričamo. Okej. Sad je radiš, čistu se kuću, pa naravno sam čisto. Ti si ovdje 7 dana. Ti si ludač. Evo ga Mr. Krava. Što nema ruke. This is the boy. What? This is the guy. You'll take it for half the price. Che pare. This is really funny. No, we'll take the full price. Se smeje. You'll take it for half the price. Okay. On mu traži pare. Mr. Krabs. Šta sad je da mu ih da? Ti ko smešno trči. Kad hodi. Hodi. Oni se biju. Oh my god, krv. Ko je ko gubio? Ne, Patrić, ne voli. Oh my god, evo je Patrik. Ne. Kako se You smije. must sleep because you are next tomorrow. You, hey you. Good luck tomorrow. Pa jesi ti uz njega ili protiv njega? Više ti uradio rukama. Idemo spavati, trebalo bi. You, hey you. Okej, nešto nam priča Sundir Bob, sad ću pogledati šta kaže. A? Tomorrow at night, Patrick Dono, will ključ. sleep and we will run away from him. Aha. Treba spavamo pa ćemo ujutro da se... Kad se probudimo da otključimo. Now. Okej. Ali je ružno Sundir Bob, ali dobro na vezi. Baš su mu bera čarape, ako misliš. A realno. Okej. Hey, Hey. hey, some look at the fat Patrick very fast. Chuck. Umro ga Patrik. That stop. Ne. Pa zašto? Ja, ubio Sundir Bob. No. Sundir Bob. To say something. Oh my god. Ko sad svira? A, on svira. Oh my god, Sundir Bob. Ti si bio tako dobar, mlad, lep. Te poljubim. Volim te. Što me stvarno poljubio? Okej, dobro.
I evo je Patrik, naravno, Patrik mora da svira. Đubra jedna. Što se smeje? Što bismo spavali u krvi, ne razumijem. Okej, idemo. Kill Patrik, idemo da ga ubijemo, idemo da osvetimo sudjer Bobe. Sudjer Bobe, ali izlavi Gerija. Za Gerija mi je najviše žao. Idemo da ga ubijemo. Okej, krv. Pištolj. Kako se... Okej, uzeo sam pištolj. Kako se radi? Aha, evo. Okej, ili ovdje? A ne, ovdje smo mi spavali. Okej, ovdje 100%. Ovdje je spava, čujte. Ono je grad treba krava, gdje su ti pare? Daj mi pare! Okej, idemo da ga ubijemo. Ne sad. Ćemo tako. Moj grad, on ne spava. On je budan. Đubre jedno, da ga ubijemo. Pa! Puci. To je to, ubili smo. Okej, to je to. To je to, ljudi, prešli smo igricu. Nadam se da vam se svidjela, kao što meni jeste. Ostavite like, share, subscribe. To je bilo to. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!